Sonata ni Ayan. Kung naklakit din na maibturam, adinak makita. Numanon nga aldaw, adi ka nagparparang kanyak. Pagkawanan na ko, ma. Ha? Anya, di kaya tasawan, ti pa nagpakawan mo. Diyak pa nabirukan ti Singsing. Napukaw mo ti Singsing. Apaya di mo inananadan, Ananyas. Ipagakin kay di. Nga ipatag mo. Akas iti pa nang salimut-mut mo, iti pa nagayat ko kan ka. Umdas ka di apakabasulak laitakin ka. Ulit tagpakawan ken ka. No talaga napatagak ko, ma. Saan mo apinukaw ti Singsing yung sagot ko kan ka? Rodessa. Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka. Siyak pa yan, tinangisagot kan ka iti Singsing. Dahito ka di timang dadael iti ayan ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam gayam. Adinak makita iti manungal daw. Iso na say sayaat. Na itultuloy tanti saan ta pa nagkita. Anya? Wen, liklikan ta kumapay lang tagkita na niyas. Kaya't ko, adalan ta, tipudno akaririk nata iti tunggal maysa. Rumbang ka di akas ti pagtungpalan ta. Masapul ka ding aramidan ta na ito eh. Apay, pagdua-duam ka din ti panagayat ko ken ka. Sige, panawan ka na. Inton makaamiris ta ngagpadpada. Nang nangrunakan ka. Isula ang manan ti panagkita ta. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Ti Singsingin sagot ko kan ko na. Di na lamon o kasano ti kinapatag kanyak na dyan Singsing. Agas iti panagayat ko kan ko na. Rodessa? Rodessa? Apay manang. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatarang ka tiri daw. Rodessa? Ang mga kong sangsangit ka. Sana magsangsangit manang. Hmm? Napulingan na klang. Anya? Hindi ka nagulbod kanyak. Nabata tinangag ko, agsangsangit ka. Apay? Ada ka ti saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Ananyas? Ha? Awan manang. Nagulbod ka pa ilaan. Amok, nagkita kayo ka ni Ananyas. Manang mapalit ka di. Panawan nakmailang dito'y kwarto. Kaya't ko tigmay maysa. Si kanto mat nga mahin. No apay at di mo inanadan da di asing-sing ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo ang nagkinaawatan. Nasakit tinakam ni Rodessa iti panakapukaw ko iti Singsing tata. Saan kami kanopay lang akit kita? Anya, Adalan mi kanopay ti pudno haririk na titunggal maysa. mabidlaang. Kaslasan nga umanay day tarason apag sinaan niyo. Tatan, Amangano, pagduwa-duwan mo ni Rodri sa ti panagayat na kin ka. Amangano na alokoy ang ti kapsat na alipatan na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. saan tatan? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayat ni Rodessa sa kanyag? I love you to the moon and back, and I will keep you. Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanyanan niyas. Insagot na lata kanyak daytoy akwinta.
Saan ko pinugpukaw dito yung kwintas? Indulin ko. Idintuan ni Ananias. Pinukaw natin sagot ko kan kuana singsing. Di na inikan patag di panagayat ko kan kuana. Rodessa? Igam mo tita kwintas ngayon sagot ni Harold kan ka. Nagpintasan ka di? Manang batet. Nangina day ta. Ure ka sano ti panagulbod mo kanyak. Amok. Adda saan nyo ang nagkinaawatan kani Ananias. Kasla maawata kunti kaya't mo asawan, manang. Awan pa itim bagbagak, Rodessa. Ngam, amang nagdwa-dwa kay tan. Kat nautob mo ang nasaysaya at no ni Harold ti ayatem. Girl, I need you. I need your love. Talaga ang nasingit kan kanyak, badet. Isang oray day taaba na di mo mailiman na istoryain kanya. Gapo tadakkel ti utang mi anay bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo no, anya kumama ti nagtungtung palan ti biyag mi. No, saan Gapo iti day di mayor. Agyaman ak launay. Ado kayo asan ang makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Iso adyak inggaan nga alukuyon nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti jaya ni Attorney Franco. Nga kandidato ang mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Wan, tsak mabaling nga ipapili no talaga asaan na akayat, badet. Bagay ni Harold ti agmayor. Katamok, masurot tanto titugot day di Mayor Rubio. No dato maawatak matirason na. Ta, saan nakto na matulungan ka dagiti negosyo mi? Tinapatag kanyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apanagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Dayta tinaibaga kanyak ni Badet. Gapo ka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kan kuana. Idi aklunan na ti panagayat na. Ingadang na asaan da pa'y laang nga kitkita. Anya? Saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Yak kaya ti manggundaway, mama. Harold, Saan tayo kuman apakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibaga kon, mama. Yak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok dayta. Wano? Napasakitan launa yan tirignam. Saan tayo kuman napagsaritaan dayta abanag, mama? Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita kay ni Rodessa. Saan kayo kadi ama ilaw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan ta na ito eh? Maawatan ka. Gaputan naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pong kuma.
nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyam anak. Kinapudno na. Amo ko noan niya dayta a problema yo kini Rodessa. Na istorya ni manang badit kini mama. Ngem kunak kini mama ajak kaya timang gundaway. Jak namnaman na kas ti pagtungpalan ti ayan ayat mi kan ni Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingen sagot na kanyak. Kas jaymot tan ti naramid na. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi Ah, Harold. Si Kamat Kayam. Sumra ka. Umay ka. Adda ka din ni Rodessa. Ah, jakla mo. Kasangsangpot ko ngamin. Angam nabayagan na kanayon na masapa nga gawawid. Talaga asaandan nga kitkita kini Ananias. Mabit lang ha. Kita kiti kwarto na. At tugaw ka lang dita. Nabayagan na saan kami nagkita ka ni Rodessa. Mailiwak unayin kan kuana. Kailiw nakmat nga ta. Anyan tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Jak kabala na mapukaw iti biyag ko. Ngam no nagmaumawan ti panagayat na kanyak. Awanan ti maramidak. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Saan lang ani mama tinakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodessa. Ure a mismo ani Ananias. Imbaga na kanyak. Anya, Nagbinilang kami anasingag nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya, dikit mo sa wen. Akwak. Adda ka pailaang dito'y pusok. Kasano nga tan? Agnervyosak nga tan. Iti pa nang pareng kanyak ni Harold. Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat no napukaw mo. Kaya't nakadiasawan nga saan mo matan ng inikan patagdaayan ayat ta. Harold? Saan ko apanggap apasakitan teriknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti daygay asingsing. Mabalin akabaalan nakmat apukawan no kas pangarigan, tasyak kumati inayat mo. Lading itag, Harold. Dagot malaptan. Di ba nagarubos nagitiwak? Girl, I need you. I need your love. Rodessa. Agsarsarita kayo pala ni Harold itay. Ngam nagtartaray ka na pimanaw. Kat simrik ka dito'y kwarto. Apay. Nasaktan at kadagitimbaga ni Harold kanyak manang. Pinasakitan na ka? Wen. Kaslaim parupan amatin kanya ka narukupak nga agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni Ananias sa tisingsing. Kilahat-lat na pinukaw ko ni Ananias sa tibiyag ko. Kat, kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka? Saan manang? Rodessa,
Denggam anaymbag ti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias ken ka. Manang badet. O muna, pinukaw na ti singsing en sagot mo ken kuana. Kastanda ti panagayat mo, idi naklon mo ti ayat na. Maikadwa, ken kang Ronan launay, no talaga anapatag ka ken ni Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siya tinangibagakan ko na asaan kami pailaang agkita. Uray pay, Rodessa. No talaga anapod no ti may sa tao nga agayat. Ipanagnag na dayta. Urayan niya pa'y ti ibagbagat ay ayatan na. Malaksid, no ipalubos nan asumrek ni Harold di tapuso. Sana makatulong na dapat nagsangsangit mo. No masaksakitan ka, mamimpinsan na pukawa ti biyag mo dahil dyan nga Ananias. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Rodessa, anya tararamidi mo. Aldawa na, di ka pala bumangon dita. Naimbagtasan na nakatrangkatiri daw ti kwarto mo, simmer kaklatan. Manang badet. Kasla kakapsutak ang napikatan. Anya? Langam magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa'y sumungot ti timag mo. Agurigor ka? Baya manang. Pilitak ti bumangon intun madamtama. Tinasaya ti pankalangan ito doktor. Amangan no kumaro pa'y day tamarikrik nan. Saanan. Ang tumaraklangan iti agas. Saan man alatang kanda olom? Manang. Oo. Agsangit ka manan? Mailiwag namin kanyanan, Diyos. Ha? Agasam, di nakman laman lagi pa kumustaan. Ay, overacting. Igor-igor mo, tiili mo, kani Ananias. Masurunak iti day tanging bagam. Unay ka natin ko. Kasta, di ka grabe ti panagayat mo, kani Ananias. Kung kunam ti kastamanang. Ngamin, saan mo pa yan napadas tinagaya? Kakit ni Rodessa. Gusto detan. Tinasayat. Ipangkalangan iti ospital. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I Ananias! Mabalin ka di akasaritak ni Rodessa, manang badet. Nakalagip ka man na sumarong kariti kapsat ko. Kunak pa no liniipat mon? Manang badet. Asin mo dito. Ay na, Rodessa. Ada dito yan. Tay gurgurigor mo, akaili mo na unay. Rodessa, apaya kasta tilangam. Masakitak nga ron. Naming karkarikatak ti pimangon. Uray maululawak. Ala, agimbag kamot nga tan, Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pagkawalan na ko ma. Di akong maigturan pa iti iliw ko ken ka. Ito ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, ang puso tila di ka nagbago. Agadulakit din dagit ha prutas nin sagot mo kanya kananyas. Kumusta ti Mary Creek nam? Naimbaga kun. Agpapigsaak lang. Ay ayatin ka unay. Ay ayatan ka matunay kananyas. Kat pakawan anak ko ma. Sakti rin bang agpakawan ken ka? Awan basol mo kanya. Ako at nagpitutak. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna nga agdua-dua ak iti panagayat mo kanya. Jak inggagara ti pan nakapukaw ko iti singsing. Ngam iti dato agundaway. Sakmet ti mangisagot iti singsing ken ka. Oh. Nagpintasan da iti ang singsing.
Daytoy asingsing titanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agyamanak. Iti panang yusong ko itiramay mo na ito asingsing. Ijayak metten ti panagkasarta. Makalwa kiti ragsak ko. Magkikasarakin ka na niyas. Wen, gaputayayatan ka unay. Ay, ayatan ka unay, Rodessa. Inday, awan ka di pa'y daan na likod Joshua. Awan da pa'y ma'am. Napanandaman nga tan. Amang ano napandapay la ijay mall, ma'am. Siguro. Sige. Sumrega ko niti kwarto kinday. Si kanti manguray kadakwada. Tadi, nasakit mo ti olok. Amangan no maiturog ko pa'y dita sofa. Ay, huwin ma'am. Siya kung timanguray kada senyorita. Sa bagay, adama rin Joshua driver abadikard na. O makiidi. Amo kakabailan na sa lakniban ni senyorita Analay. Tamay sama ta karatista ni Joshua. Wen, awan makiidi ti pagdanagak. Ang, sana ka naruam amarabrabian ni Analia sumangpe. Ma'am, dandanin agsira da ti resto bar ngayon tayo. Ken dandanin curfew. Amoy mo ti barwabilin. Nang runa kat at ti COVID. Awan bibiyang ko dita. Amamok tekin ko ko'y ti dito restobar. Uray nakarikapdan mabalin ko pala ati uminom. Amok ma'am, ngam siyak ti ungtan ni Ma'am Salome. Si Kati driver bodyguard ko. Pagrebengam ti mang bantay kan mangimaneho kanyak. Amok ma'am, ngam... No kasta, dinak nga rod biyangan. Nanya ti kayat kong aramidak. Ngam... nabili nakmat. Ken pagrebengak ti mangkita ti seguridad yun. Wan! Ngam awan magpagpagada kiti panaginom ko Okay, tulungan na ka manginom dito Ibusin ta to'y in-order ko 1 round pa Sorry ma'am, ngam huston tinainom ko. Agmanihak pa Okay, no di mo kayat, siyak nga rod ti uminom. Ma'am huston, malabsan yung man ito uminom. Kung nayo ito 1 round lang. Di nakman lapdan, Joshua. Laglagi pong kumaha, no anya ti trabahom. Sana si Kati boss ko. Imaman ti mga uaw kanyak. Madanagan dalagid din ma'am. Bayam dita. Ni, inidip yung matan. Amok tumat lang ti bagana. Siyak lakid di man itong tanda dito Anya? Ha? Visit ko. Ni, ma'am, siya ako tinawagan na. Mabit lang. Hello, ma'am. Joshua, sa dino ka din ti ayan niyo ka ni Anali. Ada kami palang itiror, ma'am. Ni Ma'am Anali. Anya, agawin kayon. Di kayo unay ang pakarami Amo yung man, at ang curfew, gapo iti coffee. Uwan, ma'am. Sige, Uwan, ma'am. agawin kayon. Uwan, ma'am. Sige, bye. Bye. Ma'am, agawit tayo ka nun. Kana ni Ma'am Salome. O di agawin kan. Saan na mabalin? Saan ka mabalin na panawan dito Agawit tayo ko man. Okay. Mao din dati a botelya. Ibusaklaan. Ha? O sige. Patgak na itang maudi ko man. Uray niya pa di bagbagayo. Nung maibos yo, ihawid kayon. Wow! Kita man lang ti swerte. Ha? Dito'y kumatlagayam ang masarakan, Anali. Akan? Anya ko ma? Ma'am, mapandayon. Ibata naman, Joshua. Di nakuyudan. Hoy, driver! Ang mga no nalipata mo, no asino ti kayat mo nga ipanaw. Iso ti bus mo. Amok! Please, ma'am, mapandayon. Oh, Batam ni Anali, tagshot kami pa
Saan ka di, bibi ko? Taimwadag mo, tiimak. Ops, ops. Pare, saan mo ko ba nangigaman ni Mama Anali? Oh, Tiimak, ibadam. oh, Ayop ka! oh. Lapayatot ka mo lagayam. Di nakatawaan, anali. Salbag ka, driver. Ops, ops. Angin mo tidaro ka, pare. Ma'am, mapantay yun. Panawon tayo na ito na bastos. Sinalbag! Ops! Nya kay. Sorry. Ngamday tamot ngamin ti sapsapulan. Anya lakit din dagi jay, awan da pa'y nga ginggay ta. Nagturay man nga ta ni Senyoritan amam, katsan amayawid ni Joshua. Sa bagay, adda ni Joshua. Amo ka din na baybayan ni Anali. Isumait, ma'am. Maturog kayo kay Ding. Abang ano niya man ang timapasama kada kayo, gapot pa nagdandanag yaw. Anya? Sige. Sika lang nga ron ti manguray kadakwada. Inton bigatan na kasaritak ni Anali. Anya lakit din day jay nga ubing. Saan ang mabilbilin ako na? Girl, I need you. I need your love. Apa yung nagsakit pa nagkita yung kanya, ma'am. Salamat ang makaipas na ikikita yun. Nakalipat kan san, Joshua. Awal mo't nalipatak, ma'am. Ang damat ti bagyo. Di ko na aglablabas ka. Nalipatam sana driver ka lang. Amok, ma'am. Yak tumalipatan na siya ti driver bodyguard yun. Matlagayam. Ma'am, Apay nga roda kas tiyay tinaramit mo. ha? Amom ka di ana ba inana? Kuha, ma'am, sorry. Apay kas tiyay tinaramit mo ka ni Rex. Sorry, ma'am. Ngam, rebeng na lang sa lakniban ka, iti ore asino ngagpagapking kay ti dakas. Kargo ka, kan Ma'am Salome. Saan ka ko mga glablabas? Taamangan no kidawag ka ni mama nga ikatan na ka na driver ko. Awan marami, dak. Dahil tati kayat mo, ma'am. Inaramid ko lang mo ti rumbang. Nganam, panakunak, gusto lang dyan eh. Saan ka kadya masayangan numawanan kay ti trabaho? Oh? Awan na mo kabiddo ti tinaramid ko. Siguro, di nakmat kaungat ni Ma'am Salome, no ibagaking kwa na dipod, no? Kinuray niya nga ang gulo. Awan basol ko. Op, ha? Op. Apay ngin sarding mo ti kotse. Ma'am, adakot siya nagbangin iti daon tayo. Katinsamot logan ni Rex Dayjay. Uray anyat mapasamak. Saan ko ang maaklon day nga inaramid ti driver bodyguard ni Anali. Kakadwa. Ka lang, Rex. Tulungan na ka. Kaya't ko nga ikan iti pagnakman, ti awanan bain. Isulaang tinakaaramid kanyak itigas jay. Na ibabainak ijay restobar. Oh, apay nagranggat kayo, iti dayjay at tao. Pinanggap na bastusan ni Ma'am Anali. Ba nagadyak may palubos, Ma'am Salome? Anya? Kahit nalabit, kahit da kami kilgaan. Bayam, kasaritak to ni Hepe. Sana mabalin ti kasta na pasamak. Sana gaputa anak ti may sa politiko. Kat kasjayan tinaramid na. Napagas ngamin, Ma'am. Amuklatan nga kursunada kini Ma'am Anali Dayjay. Agyam anak, Joshua.
Mapangnamnamaan ka talaga. Sana ka nagbidto ta nangalakan ka kas driver bodyguard ni Annalie. Pagrebengak lang timang salaknib keng kuha na, ma'am. Dahil dati trabaho. Pasensya ka ni anak ko. Talaga nga addatang-tang ti ulo na. Noon niya ti kayat na. Iso ti aramidin na. Maawatak, ma'am. Kanamok, man. Malaksi da bugbog tong anak yo. Dapay mabaling iti bihag. Joshua, saan mo kumabaybayan ti anak ko? Numasapol atob ngaram ti kayat na, nang rona no pakairubuan na, aramidam. Siyak ti makam mo. Awan makaikat ken ka no dilaeng siyak no day ti pagputngam. Ti maawanan iti trabaho. Uwan, ma'am. Awanan yaman na kanya. Pagrebengak timang salaknib keng kuha na. Biyag kumandi katukad na. Tinapatag. Mailisi iti dakas. Ito na ang araw natin. Naimbaglaangan tada ni Joshua, iha. Masurunakan ko na. Ay samot na pudot ti panagul-ulo na. Di mo rin nga kagura. Inaramid na laing ti usto. Kasanon, naawan ni Joshua. Kadadamot kakadwa na gijaya barumbado. Mama, Iha, agan-anad ka kuma. Kandi kay unay agpakpakarabi eh. Kandi kay unay mapmapan kadagiti lugar nga ado ti tattao. Takas tumot nga ro da COVID. kaya't ko lahang mati makalipat, mama. Amoy mo tinapasama kada kami, di ka yan ahet ko. Kunakmatken ka, iha. Lipat munday jay alalaki nga awan, Sir Serpina. Abangan no rason na laangan ti lockdown nga iso ti di na nakaawidan, ken nanggapwan na anang isukatken ka. Nabayag kami nagayan ayat ka ni Ri. Amoy umot no kasano ti panagayat ko kan kwa na, mama. Wen, amok, iha. Nagadudita ti adayo na sing-singpet nga miso. Sana bali, adi unay guwapo, basta na singpet, iha. Saan ko nga mo? Naginggat ka ano ang makamove onak, mama. Tijay kit di pang dadaan ang itipyag mo. Isukit din ti barbar dagam, iha. I'm sorry, mama. Nagrigat nga minti mang lipat. Mawatan ka, iha. Yamkas lakit din isulaangan ti lalaki dito'y lobong. Alawan, mama. Amok. Amok nga mo yung no kasano nga inayat ko ni Ray. Amok, iha. Iha, kaslasaan ka adi-adal iti kastangar aramidem. Mama, Ipakitam kit diken ko na nagbidot iti naramid na ken ka. Saan kit di akasta? sige, mama. Saan ta ng pagsaritaan pa dayta? Numabalin, saan ko na kaya talagi punpay? Nga, agsubli-subli laang mat iti panunot ko. Wen, iha. Dahil dati rumba nga aramidem. Ag-move on kan. Tano ipakita man na sakit tinakam mo? Katawan na kalaang. Dahil tako mati panunutem. Uwan, mama. Katagyaman na kiti balakat yo. Kanagyaman na kiti panakaawat yo kanyak. Girl, I need you. I need your love. Inday, kasanon ka bayag mo ngagpapaay ka na Ma'am Salome? Ay, nabayag mo tun, Gusta ka ni. Anyat makunam ka dako na. Ay, sos, awan makunak kadakwada. Nilaang mo't senyorita Analite, medyo pasaway. Okay. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam ka da, ma'am.
Katamaw, siyak ti madanagan, gapoy tinapasamak kada kayo iti naminsan. Kasta ka di. Saan nga ta grupo ni Rex tinangbangan kada kayo iti naminsan? San ko lang mo? Ng maging kay ti kadwanak ni Ma'am Anali. San ko nga ipalubos ngagbaligi da ya Rex iti daka sa panggap na. Napingat nga minday dyan nga gar-aram kan kuana. Makita, no anyo taramidan na. Di na ipakpakat ti kinaadik na kanyak, tagbabawi lang. Ang agan anak kayaw. Tuso kan day dyan kay. Nga main, anak ti may saan nga to a politiko iti syudad. Uray pa yan sino. Nang runa, no at dagay ti Yusto. Wad nga damag mi pa ya sumrekrumwar iti pagbaludan. Gapoy ti impluensya ti amana. Mabalin na di pa'y nakatumpong iti katukad na, Inday. Anya? Ngam sigurado ak. No di daklakit di maunan, makitabla akadakwada. Ah, ay, Diyos ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagam Joshua. Nakasagana ka mangibwis iti biyag ko para kini Ma'am Anali. Napayag kami anagis istorya. Kat kasta tinaibaga na kanyak, senyorita. Pudno, anay baganakan ka, ti kasta? Wan, senyorita. Ha! Pangas! Lastog a tao. Saan mo't ti kunak, senyorita? Nasingpot mo't ti kunak ni Joshua. Man nakibiyang kat ti Katjak magustuhan ti kasta nga ugali na. Amo ni Ma'am Salome. Asaan basta driver ni Joshua? Anya? Wan, senyorita. Saan basta driver? Iso, natalag unay ni Ma'am nga iso ti driver bodyguard mo. Saan ko nga mo? Basta siyak, saan ko ang magustuhan ti Astana? Pangas iti panagkitak. Hangam, makitan to, no sa dino ti pagpatinggaan na. Ala, senyorita. Anya ti pampanunutan niyaw. Saan ko ang may bagakan ka, Inday? Ngam amo ka din tumot lang makaanos. Oray po otem to'y kunak. Anya? Papanan niyo, Ma'am? Ha? Sika? Salbak ka? Naipag-arupya makalibas kayo, nagbidot kayo. Buisit ka talaga. Iba kayo na sa dino ti papanan niyo, takadwaan kayo. Ken, saan na nanas ka naglibas kayo? Buisit ka niya. Man nakibiyang ka na ungay. Sorry, Ma'am. Dahil ito'y di trabaho. Di magbantay king ka. Sige. Isaganang marjelugan, tarumwarta. Sa dino ti papanan tayo? Saan ka nagdamag pa eh? Agtignay ka na. Maamom dunatan no sa dino ti papananta. Sorry. No di baga ti papanan tayo. Saan kayo palubusan? Aniya? Apay di kayo pakada kini Ma'am Salome. Palubusan na kayo mo siguro. Isursuro na ka di itaramidak, ha? Saan ko kahit ti makabasol kini Ma'am Salome, Ma'am? Nga makabasol ka kanyak. Kaya't mo takagura ka, ha? Awan mabalin ko. Basta makam ko ti trabaho, Madam. Sa anak man langin nagtuloy. Very good. Good girl, no kasta, Ma'am. Tinak man adaro na dan. Sorry, no napaay kayo, Madam. Sorry, taro. Oops! Okay. Imbatan timak. Sige, Madam. Good night. Mabuisit ka. Ito na ang araw na Mabuisit to talaga. Anya nga tatiramidak. Apayadyak maipilit ti kayat ko. Idin to tawan ko man ti maramidan na no ituloy ko. Di naktupay malagdan ni Mama.
Isulakit din at driver bodyguard ko lang. Apay kami nakastoy. Tsak maawatan direk nag. Kagurak ka po iti panakibiyang na launay. Pakibibiyangan na kakanayon. Apay tsak may larawak ti marikrik nag. Matasang pagiti nga lalaki. Anya matataramidag. Apay adyak maipilit ti kayat ko. Dito tawan ko man ti marabinad na yung tuloy ko. Di naktupay malabdan ni mama. Isulakit din at driver bodyguard ko lang. Puisit. Apay nga takas to eh. Diyak maawatan direk nag. Kagurak ka po iti panakibibiyang na kanyag. At adyak may lawlawag amarikrik nag. Ay, puisit. Sinalpag na siya lalaki. Ito na ang araw natin. Nay, pag man nga raw, saan kayo nagtulang? Awan maramidan na no saan ko apalubusan. Tada kanya litol bagtilogan na. Ada duplikit na. Ha? Kasta. Uray pa'y. No ko nakatyak palubusan. Sana mabalin. Tasan kumat alokatan ti gate. Ay, talaga? Trabaho kimang salak ni Bkingkwana. Kahit no dadaka sa mapasamak, siyak matagsungbat ka ni Ma'am Salome. Sa bagay. No adabanggap na papanan. Apayasan nga pakada ka ni Ma'am Salome. Gusto ka. San lang rin tayo. Ang mga no dadaka sa mapasamak Bkingkwana. No dadaka sa pangpanggapan ni Rex. Ay, wuna, narigatan. Anya nga minti parikot ni Ma'am Anli. Siguro. Tipay lain naramid ti boyfriend na ti pagsaksakitan tinakim na. Apay, anyat na pasamak. Gapot lockdown, saan na nakaawid ti kayan ayat na. Anya? Gapoy ti dayta, nangasawa ni ti sa balay. Oh. Apay, ayan ti boyfriend na. Ada iji abroad, may saaners. Anya? Wen, Joshua, dayta ti mo kapag saksakitan launay tinakim na. No kasta. Dayta ti pagbarbarte kan na. Kasladyak anamungan ti kastangar aramiden na. Dayta ti aramiden nyo. Kayat ko nga ikan iti pagnakmanday gi abyangot a driver. Sige. Saan kayo madanagan? Ikan kayo iti dakkel agatad. Numaaramid yo ti bagbagak bugart. Sige. Bye. Kita man. No pagpatinggaan ti kinapangasday at driver. Kun kinatangkan ni Anali. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod. At kapikan, Joshua. Nagyaman na kinday. Sige, Inday. Panawan na kami pailangan ka ni Joshua. Ada na pa tagapagsaritaan mi. Wen, ma'am. Sige, ituloy mo lang ti agkape, iho. Kaya talaag na ito'y agundaway nga giyaman ken ka. Agyaman? Itanya, Ma'am. Amo kaparikot mo ti kinapasaway ti anak ko. Kaya tagyaman ak iti adu nga anos mo.
Trabaho ka iti, ma'am. Actually, si Kalaeng tinakapagbayag iti kastoy, Joshua. Aniya. Kat dayawak ti kinaanos mo. Awan parikot, ma'am. Amom ka di nga adun, tinagbali na driver bodyguard na. Ngem, saan daada ka anos? Kasta ka di, ma'am. Sabay la kumatamanusam. Di kagdanag. Nayunak ti sweldo. Basta nanusam ti anak ko. Uban, ma'am. Ano sak? Sobrang amin ng aramidin na. Agkasumday ta. Pinanggap naman ng ti agliba sa rumwari ti rabii. Naimbag ta na si putam. Kasi tinakunak, ma'am. Trabaho ti mangkita kang kwana. Ngam, nalabusin ti anak ko. Awan pag nanaka nyo. Nakasagana kita nyaman nga ramitan na. Agyaman no kasta. Kang Ronan na, nakasagana ka mangipos ti biyag ko para kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Sipod adda ditoy, sana ko na nagparikot iti kinatangken ti ulom. Anad, agasam day ta. Pinanggap mo pa iti agliba sa rumwar. Masikuranak nga ron, mama. Nga oray rabrabiin? Amumed, iha. Ada curfew hour tayo ita. Pakastoy nga rood a pandemic. Ada ayoyang ko, mama. Uri agsaratan, mabalin ko pa ilang ti uminom itjay. Iha, pangasim. Saan kumanatangken ti ulom? Saan yung amin na maawatan ti riknak? Maawatan ka. Ngam, saan kumakastawagas ti panangyaw-awan mo iti amin? Kasano ko mga rod, mama? Tinasayaat. Nagbakasyon ka. Mapan ka iti sa bali a lugar. Kasano ko makapagbakasyonak? Kasano ang makapanak iti sa bali a lugar? Nakadada requirements. Kapo iti COVID. Makao, mapaikat din. San ka kadi ang mabuteng? Iti mabalin nga aramiden dayjay arex ken ka. At apik, tagichay tinang balangan iti dalan nyo iti naminsan. May samot na diya disturbo. Na sino matkit di nagidchay asinal it? Mama, Pangasim iha. Noon yaman ti sakit tinakam mo. Iwaksim ko man. Lipat mo tinaramid ken katikayan ayat mo. mama, Kasanon iha, no naranaan nyo manenday jay arex kat... Iha, kayat mo ka di amay sagmak ti biyak mo. Kat may ramraman pa'y ni Joshua. Agpanunot ka kumaanay bag, iha. Please, saan ko maasikamat laeng ti mangisagmak iti bagim? sige. Amok iha, makasarak kan tumatlaeng iti mas maikariken ka ngam taychay arex. Saan mo kumasayangan ti tao nga awan mo't serserbina? Ito na ang araw natin. Nakapamin ano na nagtaraog ta kiti manok iti karupa.
Ngapsanak pa lang makaturog. Uri anyat aramidet. Saan nga umapay kanyak ni Rita? Apay mo ito nakastuyak. Pwisit kiti. Sana suminay ti panunot ko ti Diyat Joshua. Kasla pa'y magsutsutil ti luko. Anya ti kapo na imbagana. Imbagana kitin kinintay ti kasyay. Mauray biyag na. Nakasagana ka no, mangisalta kapo kanyak. Tinasayat. Iyon ko man kati ti radyo ti cellphone ko. At nga kaklangan na ti music. Naitakan ta. Dalakit ti nga rodan malakip ko. Iso ti mapatpatukar. Idi adda kami ti resto par. Adulamin. Anya na ito na mapaspasamak kanyag. Kasuron ko ti Joshua. Ngamjak mat maywak si ti panunot ko ti luko. Nang runa ti panangikan kanawa na kanyag. In kanawa nag. Iti panang bastos ko man ni Rex kanyag. Senyorita Analay, nakaring kayo kadan. Itimplahan kayo ti kapem. Ni Manang Inday. Mapay nagsapa na nagriing. Anyat orasan. Ay, alas 5. Aglawag kayo, ma'am. Umabit lang, Manang. Kunak, kahit nakariing kayon, senyorita. Ay, yagan kayo iti kape, wano gatas? Oray gatas latan, Manang Inday. Umayak ton yung komedor. Abalin ka di? Ah? Nalilatan tiyawag mo kanyak. Ha? Agam... Tungpalin nak. No di mo kaya't makagurawan no makaungitakan ka. Ay, kakwa. Sige, saan nga tangagungot ni Ma'am Salome? Saan? Siyak ti makamo ka ni Mama. Sige, isot ko nam. Ay, apay nga tan. Nagsapa ka na nagraeng? Anya na sapa. Kat no sanak anaturog. Ha? Ay, kwa. Nakita ngamin anak kasilaw ti kwartuyaw. Iso nga rod, sanak namin na nakaturog. Alakit din. Madamdaman na gistoryata, ha? Mapan ka nagtimpray ti gatas. Sumaruno akon. Apay adi ka naturaw. Adda ka di madi amariklik nam? Ha? Ne, awan. Masuro na karot iti bagik. Diyak ka muna, apay asahan na ka makaturog. Anya? Sana ba ni? Maturog ak inton madamdama. Uray agmalmalema ko na maturog. Ang alan, ingkag timplan iti gatas. Girl, I need you. I need your love. Sapa nakitak ni Anali anak katanaw iti beranda itay. Nagsapa na nagring. May kawak. Adda nga tamasapa papanan na. Basta sa paag matimang karwa si Tilokan. Sumbrikak dito naklabalay. Katagkapiyak. Kalpasan na.
Rasak man kiti. Di sa narumwar ni Anali ita. Ay sa senyorita Anali ko na kuma. Inday. Saan? Kunana mo ta maturog ka na. Kasta ka di. Makarwara kang ron. Ada katangak. Saan ka nga agbayag ata ang mga numakariing katrumwar? Awan na ramatin na alugan. Tausarig di kotse. Kasano nga ino sa bulan na ka? Di ibagam. Adalang ginatang ko itirwar. Isuwa? Agoray ka. Apay ka no napuyatan. Anya nga ti amaw. Nalabit, apang panunutan na pailaang ti sigo da kaayan ayat na. Ngam, itian niya pa'y lang arason. Dukasta, nagsubli ada turog. Wen ma'am, saan ka no anaturog ka nagpatnag? Apa yan? Amok pa yan, ma'am. Adan sakit didi na pakaturugan. Saan ko nga mo, ma'am? Inday, tangay na deket kan ka. Kan mas nadagdeket sapay kan ka, gamsyak. Tamagam tuman, intay. Ayun, ma'am. Barang ano ibagana? Mala. Sige. Mapanak pa'y. Agpaituludak laang ka ni Joshua. Nga, agsublinto matlaang nga takos. Ang mga no pumanaw matlaang ni Annalyn no awan kami ka ni Joshua. Panagkunagkat saan, ma'am? Ang mga nal daw to numakaring day jay. Takuna na apulos adi nakaturaw. Talaga aparikot ko ti anak ko. Ano ba'y kasta? Mawatak matkit di. Nasaktan launay iti panagsinadakan ni Ray at di na oras. Duldog mo day siya lalaki, ma'am. Nasa ubod? Nagtapay na ibagana kanyak, ma'am. Anya dayta? Bigla asiming puti kay, ma'am. Kunana, anali kanulat ang tiyawag ko. Di na kayat nga awaga kung iti senyorita. Anya? Katno iso tinang ibagakan ka, senyorita, tiyawag mo kan kuana. Wun nga raw. Sipod nagsinadakin ni Ray a boyfriend na nagpalayo. Kasla imistrikta. Ang ita, nagsublimat ang tisigod a kinasaya at nakanyak, ma'am. Agyaman no agsublimot langan iti sigod a kinasingpet na. Agtambayak pa dito sa ti pasdek nga iti opisina ni Ma'am Salome. Kat, nay, maguri ka. Dagiti talo alalaki ang nakatambay. Mabigbig ko ida. Nerex ti may sa. Ang iti katasawan ti panagtampay dati doy. Saksak da andak. Wino ni Anali. Kumitkita da dito ayan ko. Nalasin dalaki tilogan ko. San kayong agbidot? San kayong atrasan? Uray pa yada bodyguard mo pada mabarumbado Rex. San kayo akabutang? Kasla nagpalpali da, ma'am. Lukas ta, aganad ka iho. Narigaten no pagpanggipan da kay tidtakas. Sanda kapag danagan. Nakaikit di. Awagan dak tulad tanong agawid kayo, tasukunan kayo, ken Ma'am Annalie. Sige. Ngam di nakpakadanagan. Awa mo nga tatidtakas sa panggap da kanya. Santay lang nga mo. Nang runa, ket desperado da ye Rex. Amo ka nabayagan nga agararam kan ni Annalie. Ngam di namot kayat da siya barumpado. Ma'am? Ni Annalie ti bantaya manaimbag. Ang mga no adakit ding
paiso apang kapdaadakas ken kuan na. Aging kay ti kadwanak, ma'am. Saan ko nga ipalubos a pagaramidan da iti dakas? Mangnamnamaak, kanagtalagak ken ka, Joshua. Agyaman ak iti dayta panagtalagyo kanyak. Katulitak. Nakasagana ka mang salaknib king kuana. Nga ori katukad ti biyag ko. Agyaman ak no kasta. Sana ka nagbidutan ng ngalakin ka. Amok nga adda itinatalgad nga imat ti anak ko. Agyaman ak iti panagtalagyo, ma'am. Saan kayo agdanag tasan kunto adada elen dayta at talagyo? Masuro na ka talagang. Pulos ajak makaasidag ka ni Anali. Gapo iti dayjay apangas a driver bodyguard na. Tambangan tayo dayjay, wag may sa Rex. Uno, oray sudado ah. Nalaka nga ibaga bugart. Saan basta maipatungpal? Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo ngagdanag? Noan nyo ti ingkarik nga itad ko kada kayo. Tungpalak. Nagtalagakmat kan ka, Rex. Ka oras adi mo tinungpal. Amomon, ti mapasamak. Apay, anya ti aramida? Da kami matlaeng timang patimbog kang ka. Salbag ka. Maaramid mo data. Amamonak, Rex. Saan asyak? Tay nalaka amalok loko at talot. Masurunak at talagan. Pulos ajak makaasidag kini Anali. Gapo iti dayjay apangas at driver bodyguard na. Tambangan tayon dayjay no agmay sa Rex. Wano, oray sudado ah. Nalaka nga ibaga bugart. Ngam saan basta maipatungpal. Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo nga agdanag? Noan nyo ti inkarik kada kayo. Tungpalak. Agdalagak met kan ka, Rex. Ta oras adi mo matinungpal. Amo mo, ti mapasamak. Apay, anya ti aramida? Da kami matlaeng timang patimbugan ka. Salbak ka? Maaramid mo deta? Amamo na, Rex. Saan asyak tayo nalaka malukluka tao? Amamunak mat, Bugart. Sa anak asalawasaw a tao. Noan niya timbagak. Aramidak. Nasaya at no kasta. No kasapulan ti pauna abayat. Mangtedak. Tapno awan rason nga agdwa-dwa ka pailang kanyak. Good morning, Manang Inday. Good morning, senyorita. Ay, Anali. Ay, naimbag ka nakariingkan. O anya, idasaran kan? Sige man nga rod, Manang. Agsyaw lang mabiit, ha? Sige nga, Raud. Ay, agyaman ak. Naimbag lang. Tanga kasublin ni Joshua. Amangan no pumanaw ni Anali. Tsak laki di malapdan. At tanatlaw ka. Kasla naragsak ni Anali ah. Mayat sa tiririingan na. Manisagkaan akit din iti kanan na. Gusto mo ito na magpa-shower. Ay. Hindi. Ni Anali. Este. Ma'am Anali ko na ko ba? Ay, nag-shower ka na. Sakbay amangan. Ay, nasaya ta. Rumarak pa yung rod.
Mapan ko'y sagana tilugan. Tama nga Rumar. Sige. Sige ah. Ay, anya jay kunana? Anali kung kunana mailatan. Nga binawi na. Ay, jaske. Niladitan di mapampanunot ko mo tayo. Ay, isagana kit din ti kanan ni Anali. Manang Inday? Anya day jay senyorita. Ay, Anali? Ni Joshua? Nangan ka din? Saan pa'y? Awan ngamin kasangok amangan. Ayabang man tagidan kamin. Analay? Oo, di kag mulagat. Inka ayaban, tagidan kamin. Oh, anyat kinunak. Inka ayaban ni Joshua, tagsango kami amangan. Wan. Sige, mabiglan. Anya ka tataramidak. Uraik lang ni Ma'am Salmi. Katagpakadak. Anong palubusan nak na? Awan bayabay nga nali. Nas kan mo ti panagkawit ko. Napekadyak nagkawit. Kahit ko ba makita ni Nana. Ninday tagtrong dito eh. Apa, Inday? Day bagam? Ay, dito yung lagayam ti ayan mau. Papaayaban na ka ni Analay. Mapangka kumaadagos, takadwa na kakano amangan. Anya. Agyaman nakta pinagustom ti kidagukan ka, Joshua. Awan rason na pagkadgadak ta si kati may kadwa abos ko, ma'am. Kan pakaydayawak launay ti makasahong kada kayo amangan. Drama. Ibagbagak lang ti pudno. Awan pa pa nakita. Iso sukunom tulatan ni mama inton malam, ha? Girl, I need you. I need your love. Agawid tayo ka din, ma'am. Wen Joshua. Ket, anya jay ko nam itay ngay bagam kanya. Ma'am, magpakada ko, ma. Sumagmamanungal daw lang. Apay, sa dino ti papanam. Ijay lugar mi, ma'am. Imawag ngamin ni Nanang. Ada ka na napatay ngay bagana kanya. Iso ngagpakada ko man mabalin. Nung nga ta paumayam laangan dito'y ni nanang mo. Ay, pasensya kayo, ma'am. Sana makabiyahe itadayo ni Nanang. Kasta ka di. Sige nga rod. Manamnamak ka di, ti pa nagsublim. Ma'am? Wano, saan kan nga agsubli? Tasaan mo na maanusan ti araramidin ni Analikan ka. Ay, saan kayo ngagdanag? Tagsubliak, ma'am. Amumet, kasapulan ka para ka ni Anali. Agsubliak, ma'am. Yung sakbay niya. Aday palagip ko kada kayo. Joshua, Aganad kayo kumakadariks. Kasabali ti atap ko kadakwada. okay. Agyaman iti palagip mo. Saan kumaarumwar ni Mama Anali? No sana kasapulan? Isungarod ako na. Saan ka kumangagbayag? Wen, ma'am. Madanagan lang.
Ang mga no isukit di ti target ta. Isungarod ako nak. Agsubli ka ko maadagos. Wan ma'am. Kaano nga ron ti panagbakasyon mo? Enton bigat ko man ma'am. Okay nga ron. Kita ganad ka mat, Joshua. Amang ano si kamat ti Maysa at target the Rex. Wan ma'am. Sanda kapag danagan. Sandak lakit di ang maunaan. Makitablaak kadakwada. Sana bale, tauray na kaming tulatan ka ni Ana liti sumreg. Isunto pa'y laeng ti agmaneho. Nga molita, aganad kay kuma. Wen, saan ka ngagdanag, Joshua? Saan da kami mat nga taa basta pagaramidan ni ti Dakas? Talagang awan pa nagtalko kadakwada. Agraman barkada na. Barumbado at talaga nagayay. Kalpasan na. Langada pa ikit di drug addict. Imawag namin ni nanang ko. Nabayag namin na nadyak nagawawid. Ay, kasta ka day. Kan kaili ko mata makita, hinday. Sada marikrik nanay ti pagina. Sa bagay, talaga napatagdag itinagan na. Natural. So dati nakautangan tayo ti biyag tayo. Saan ka ni? Pudnumat kit di day ta. Isuharong bang laang ay patag tayo ida. Katwan man. Awan tayo di tayo ti alubong no awanda. Ay, Joshua, at damang damagag. Ha? Anya day ta? Awan kabsak mau? Adda. Ngam. Awanan. Awanan? Natayan. Kasta ka day? Apay, nagsakit? Saan? Pinatay da. Anya? Waninday. Aging gaita. Di pailan na ipaayan iti hostisya. Kasta ka day? Waninday. Gayam. Amo ka din ni Anali, ti panagbakasyon mo? Saan? Saan na nasakan? Nagpakadak mo tan kani Ma'am Salome. Aya? Amok mo't lang kay kayat na no pumanawak. Ngamin adagora na kanya. Anya? Wen. Sana bali agsubliyak mo't lang. Malaksi diti panangiliw ko kininanang. Adabay sa bali nga si Kaswak. Saan to nga taa makaluksaw ni Anali? No saan ka nga agpakada? Agloksaw? Kasi tinako na. Naragragsak pa day no awana ka makitkita na. Tamay sak asali iti dalan na. Anya? Amo mo tanti kinapasaway ni Anal eh. Awan dengdegen na. Agraman ni Mama na. Ay saan? Nagpalbaliw